سلام زخبركم زخبركم تعزتنا وانت من قبل مرات نتكلم زلهم سام زلهم حاول زعله لهم بار كم تريوز لهم هبرسي تنقلت بتعنا قدات زتكورات عم صعب زلهم هو قداي سود خمي زغلاين زيرتان كم يرخوا له تبلي ابد مسان حالكم مصر خورنا الشم بار خبركم تعزتنا بيتا نايغوان سيت غنجمر نايغوان سيت زبلو زل نسمع مون እሺ በትግርኛ خبرالكم በአማርኛ ዘላ በዚህ ሰዓት አንድ መረጃ ልንገራችሁ። ሁሉ ጊዜ ጡት ማስያዣ ለምታረገው ለዛች ልጅ ላኩላትም ዶክተሮች አንድ ምክርን ይሰጣሉ። ከጡት ማስያዣ ጋር ተያይዞም አንድ የወጣ መረጃን ልንገራችሁ። ብዙ ጊዜ ጡት ማስያዣ የሚጠቀሙ ሴቶች አልፎ አልፎ ጡት ማስያዣቸውን በማውለቅና ያለ ጡት ማስያዣ በመንቀሳቀስ ለቆዳቸው ትንፋሽ እንዲያገኝና ንፋስ እንዲገባው በማድረግ ጤናማ የሆነ ህይወትን መምራት እንደሚችሉ ዶክተሮች ይመክራሉ። ታዲያ በዚህም ሴቶች ጡት ማስያዣን ሁሉ ጊዜ ባለማድረግም የብለድ ሰርኩሌሽናቸውን ማስተካከል እንደሚችሉ የተገለጸ ሲሆን እንደዚሁም ደግሞ ስኪን አለርጂ እንዳይዛቸው ማድረግ እንደሚችሉም ተገልጿል። አልፎ አልፎ ብቻ ጡት ማስያዣን በመጠቀምና የተወሰኑ ጊዜያትን ደግሞ ጡት ማስያዣን ባለመጠቀም እንዳጠቃላይ የጡትን ጤና መጠበቅ እንደሚችሉ ዶክተሮች ይመክራሉ። ይህ መረጃ الشهورات تعزبت انتاين بعد لنا زلا نزل كل شيء كنت شفنا ويتا رجل يتقارص اوال مالدي رجل حد زي مملاونا تعنا وزل هيوت كنمرحن نسرعه زلو دم بما كم زحجزم سكين ألرجي دماغ خم يسعبنا يزحبرنا زلوا نوال ترحى دير زلنا نوالات نزعل አሁን የሚወጡ ጥናቶችና እኔም የማድረሳችሁ መረጃዎች ዋይልድ እየሆኑ ቀጥለዋል። አሁን ደግሞ በተሰማ መረጃም ወንዶች ቢያንስ በሳምንት 2 ጊዜ ሴክስ የሚያደርጉ ከሆነ ሀርት አታክ የማጋጠም እድሉ በጣም ዝቅተኛ መሆኑን ይህ ጥናት አሳይቷል። እንደ ጥናቱ ከሆነ ታዲያ ብዙ ጊዜ ማለትም ባለትዳሮች ሴክስ በሳምንት 2 ቀን የሚያደርጉ ከሆነ በወንዱ ላይ ሊከሰቱ የሚችሉ ከልብ ጋር የተያዙ በሽታዎችም الشبار كرات عزبت خلاي لما انت لنا زلو اودات ابصو من كل تجزي سيك زي غور ندي خروينا بخغاطم زخل هرت اتاك تويكا تاينا لو وقع لبي بتعمي تحت مخاني زنقرنا زلو خوم تغين تادا سب حدار ابصو من كل تجزي زي غور ندي خروينا بتودي وغن كغاطم زوبو وقع لبي بتعمي تحت مخاني مصنع زرينا لنا زلو الشمبار كرات تعزبت سالساينا يمودات عندما بزعبار ركب حزبات حزب تግራይ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ዶባት ኤርትራን ዶባት ትግራይ ዝግበር ዘሎ ርክባት ህዝብን ህዝቢ ንሱርየ ንሸይ ናይ ማዕፀዊ ዘረባ ጌርና መደብና በዝና ዓፂና ሓቢርና ራያና ዛ ቪድዮ ብድሕሩ ንሸይ ዘረባ ኣለና ጾንዶ ሰላም በኢኳሪያ تعزبتي ركبات حزبታት ድማ هم زراهم اي ካብ ዝሓለፈ ሕጂ እንዳበዝሕ ይመጽ ኣሎ መስለን ከም ሰራይኒ እንዳቀጸለ እውን ዝኸይ ዘሎ ስለዚህ መደብና በዝኽን ዓጺ እዚ ቻነል እዚ ከም ትሪኦ ዘለኹም ሓድሽ ብዙሕ ሳብስክራይበር ሸብሉን ሼር ላይክ ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ከተዕቢዎን ኣብ ዝመጽእ ድማ ብዝዓበየ መደባትን ንዓኹም ዘዘናግዕ ዝሕጉስን كمون زازاني مدبات حزنا حمد تسفان قبر نسخوم متبعكم يفلينا thank you